Nahan an leiheniu na hi nacht a bechordure Sarian Guish Gal. Ta an nahan seála fáil fod fada doin a go dúir teangatha agus cultúr. Mind over muscle, chlannis tú sa bhéarla, go mbeidh le rudaí cosú go leor leis. The pen is mightier than the sword, conna tá sa réile go gin fásta, is trise an pan na an clíú. Tá a wacasáhil a fáil an Ecclesiastes ní sé déag is fear agne na neart. Tá ceann sin le fáil sa bhí ble merle, mar wisdom is better than, greater than strength. Ach, sé rud is maithliom fan legan seo Gaeilge a ghamta agus atá sé gaish sé sin agne na déhreithiúnas agus gal misneach na crógacht. An gal cearna a telefacial an san anim fér faragal. Sarian Gaish Gal.